Okay, 1, 2, 3, go! Go! Yo! Ha? Oh, likot na! Oh, garan pohon. Ikaw bro, di ka maligo bro? Gusto natin na hulas. Ay, Lau bro? Bro, lau? Sound bro. Sound ba? Okay. Okay. Sound bro. Pari ko. Ato videoan bro. Ato videoan coba. Sound bro. Bro, macam gini ba? Sound bro. Lah.
Balik, balik. Okay, 1, 2, 3, go! Go! Yo. Ah? Oh, likod na. Ligo, bro. Ah? Ano ko na ni Mighty Mang? So, ayan, si Mighty Mang naman talaga. Yes. Very positive, very... Yan. So ano to, James? Soup? Oh, Parang soup. sabaw steak. Sabaw Ito steak. yung sabaw steak. Oo. Sabaw steak, Puro steaks. fish steak, Fish steaks. gusto steak, Gusto steaks. crab steak, Drumstick. chicken steak, Chicken steak. pusit steak, Pusit scallop steak. steak, Ay, oh, happy Andy. at pa ron, pan steak. Bump steak. Oh, pan steak. Oh, pan steak. Oh, pancit steak. Yes, pancit steak. Ito na yung isa. Parang soup to. Yes. Soup yan, sir? Soup. Ano yung soup yan? Shell. Ah. Ano lang, Kinaso- tinola manok. Oh, tinulang manok. Mighty Mang po yun. Yes. Tinulang manok na lang po yung kulang daw, guys. So, sino yung gustong magsabaw? Yan. Yeah, and then, Oo. post celebration. Yes, post celebration. Yeah, post celebration ng birthday ni Mighty Mang. Oo. Yes. Kasi hindi nakapunta si Alod sa sa bayan kasi medyo maulan kahapon. Makulimlim, di ba? Yes. Makulimlim yung... Pero ngayon, maganda po yung panahon ngayon, guys. So, nandyan po si Haring Araw. Hello po. Yeah. Yeah, welcome. Welcome. EGK Food House. Yeah, ang pogi ng hammer. Located po sa Katmon, Makaas, Katmon, Cebu po. So sa mga gusto pumunta dito, along-along lang po yung EGK Food House. Yes, Yes, po, punta kayo dito. Yes, Ma'am Nina Obiaris, hello po. Ma'am Rose Angkahan, hello po. Ma'am Janet Casana Bulaklak Lopez, hello. Ma'am Eve Kinkihiya, hello po. Hello, Ma'am Abes. Yeah, sa Compostela daw is At saka maraming salamat din po kay Ate Charing dahil Yeah. invited po yung All Bukid Squad. original lang. Oo, original. Tinitake niya ng time na magkabanding kami ulit. Yes. Family Bukid Squad po, guys. Maraming salamat po. Yeah. Kay Ate Cha. Yes. Yeah, ang sabi ng pagkain, this is going to be a budol-budol. Unya, hindi ka mo doon. Oo. Oo, sige. Lahat po ng taga Sugod, Katmon, Carmen, Danao, pwede po kayong pumunta dito kasi yung entrance is 300. Unlimited drinks. Unlimited drinks? Oo, unlimited drinks, guys, dito sa EGK. Yes, punta na kayo dito. Okay, Arabo na si Bal, si ano pa, si Angel Ann Official. Yes. Si Angel Ann Vlog na tayo. Yes, siya po yung first talaga na booking squad. Sila po ni Emmer, like first, Oo. di ba? Ang first na nakulab mo, no? Oo. yung tatlo yung original. Oo. Yung si Becky. Lucilla, Becky at saka Oo. si Drew. Wala si Drew kasi may ano siya. Drew is a public servant. He is a teacher and then No. hindi siya pwede ng ganito. Ah. Pwede siya before 5, after 5 pero wala 5 pero okay lang yun sila. Yes. And then pagkatapos na Sir Drew, sila si Angel Ann. And si Emmer. Ay, sorry, sir. May si mga Dito is, yan o, nasa dagat talaga. Nung una, nakita ko yan, meron po yung kubo. Yes, may kubo po yan. Yan, pwede ka dito. Ayan o. Diba? Hi, Inday Lucilla. Welcome to Paradise. HCK. No. Ano yan? Kasi Yeah. Yes. House na puan, House na puan, House na balay, House na balay. Oo. Parang mansion. Kumusta ang biyahe? EGK Food House. Okay lang yung
biyahe namin. What time kayo na pumunta dito? Siguro mga 10? 10 na sila dito guys, no?